Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hobi Tulanan. Namanya juga channel Hobi Tulanan, teman-teman. Apalagi kalau nggak cari mainan, yuk kita mencari mainan lagi, teman-teman. Kira-kira dapat apa ini di semak-semak ini, teman-teman? Wah, yuk cekidot. Ada apa ini, teman-teman? Wow, widih, mantul, teman-teman. Ada ondel-ondel. Wow, ondel-ondel di bawah pohon ismak, teman-teman. Widih, ada lagi nggak ya? Widih, mantul, teman-teman. Ada lagi, guys. Wow, keren. Ada 4, teman-teman. Waduh, kita kumpulin dulu, teman-teman. Kita cari lagi, teman-teman. Ayo, kita cari lagi, teman-teman. Ada lagi nggak, teman-teman? Wow. Apa itu, teman-teman? Wow, ada lagi mobil Tayo, teman-teman. Wow, keren. Ada lagi kan? Wait, ada lagi, teman-teman. Waduh, mantul, teman-teman. Banyak banget ini. Ada lagi, teman-teman. Wait, widih, keren, teman-teman. Ada Tayo merah, ada Tayo biru. Wow, keren, banyak banget, teman-teman. Waduh, mantap, mantap. Oke, teman-teman, udah dulu ya, teman-teman. Ntar cari lagi, teman-teman. Kayaknya udah banyak ini. Nanti kita lain waktu cari lagi, oke? Terima kasih, bye bye.